باب 95 كرياض الصالحين هنا يوتين استحباب في يدقل التبشير weltinirgol yimɓe ɓen watta hani'a e weltanagol yimɓe ɓen bil khayri sabu moƴƴere nde. qala allahu taala allah daali fa bashir humputu weltinir ibadi yaɓen ɓen alladina ɓen yastamiuna alqawla jentotoɓe konngol ngol fa yattabiun asanahu ɓe jokka ko ɓuuri moƴƴude kon weltinirɓe nawɗan ɓe aljanna. wa qala taala allah daali yubashiruhum rabbuhum joomi maɓɓe weltinireɓe bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha naimun muqim. wa qala taala wa abshiru weltore bil jannati allati kuntum tuadun. wa qala taala fa basharnahu min weltinirimo bi gulamin halimin. wa qala taala wa laqad jaat gomɗi addi rusuluna nelaɓe amen ɓen ibrahima ɓe addani annabi ibrahima bil bushra welo welo. wa qala taala wa mura'atuhu e ɓeygu makko qa'imatun tawi on no dari fa dahikat o jali fa basharnaha min weltinirimo bi ishaqa wa min wara ishaqa yaquba. wa qala taala fanadatu noddimo almalaikatu wa huwa qa'imun yusalli fi lmihrabi anna allaha no allah yubashiruka o weltinirima bi yahya. wa qala taala id qalat almalaikatu ya maryam inna allaha la yubashiruka o weltinirima bi kalimatin minhu ismuhu almasih. الآيات والآيات آية في الباب أردن في قال دمبغال كل الدليل إذا هاني ويلتنيد غوكو مؤي كثيرة هي دودي معلومة كو أنداد. وأما الأحاديث أما حديث جدًا كذا كثيرة جدا هي دودي مؤي وهي دين مشهورة كل لولو في الصحيح كصحيح البخاري منها نجاء مجد أتسيرة عن علي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى تدو إن تتي كلفو منودية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر ويلتنير خديجة نين خديجة رضي الله عنها ببيت وندمن في سود نودن مسود في الجنة كالجنة من قصب إمرده هبير لا صخب فيه ولا نصب كويته كون صخب علاتهم ko wiyete kon nasaba ala to hiɓe firande en noon ko woni ɗum muttafaqun alayh. alqasabu ko wiyete qasabu e huna ɗo allu'ulu'u almawjuf almajuf bi mana ko kanŋe lu'ulu'u ñeñaɗe ko ɗum wiyete bi baytim suudu fil jannati ka aljanna min qasabin immorde kanŋe lu'ulu'u ñeñaɗe. wa sahibu ko wiyete kon sahibu assiyahu ko sonkugol wallagatu e bewre. won nasabu ko wiyete nasabu attabu ko tampere. wo awalegoy nelaɗo weltiniri nene khadija suudu moƴƴinirandu kanŋe lu'ulu ka tawata la sahaba sonko ala fi ka nder suudu ton wala nasaba ko wiyete kon tampere ala nder tollegoy. wa an abi musa al ash'ari radiallahu anhu annahu no kanko tawadda o salligino fi beyti ka suudu makko kanko nelaɗo kanko abi musa al-ashari afwan. ثم خرج رفت ويلتي فقال وماكي لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوكي نلاɗo الله ولا أكونن والله ملاتك معه ودود مكة يوم إندر نيالال أنغال هذا أنغال له. فجاء المسجد وارك جولير فسأل ولندي أن النبي في النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بإني وجه ها هنا أهمري له. قال وي فخرجتم يلتي على أثره باو مكة بات مكة أسأل عنهم دولندو في مكة حتى دخل ها أناتي بئر أريس الكلر ويتين أريسي ببه فجلست مجودي عند الباب كتمغو دمبو قالون حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هاني لا دلون بين حاجته وحاج مأبئون وتوضع بسلقي فقمت من إمي إليه faade maɓɓe kamɓe nelaɗo fa ida huwa tayo kamɓe nelaɗo gadi jalasa gomɗi ɓe toliki ala bi'iri arisin ka kolorru arisi ɗon wata wassata uffaha ko ɗum woni ɓe weƴƴiti huffuwal maɓɓe wata wassata uffaha heɓe tumbi dambugal mayru on kayru kolorru ndu wa kashafa heɓe ñuri an saqa higayi beleji maɓɓe ɗin wadallahuma
hiɓe jippini kolonji e belenji maɓɓe ɗin fil bi'ri ka nder koloru fa sallamtu alayhi mi hewri nelaɗo tumman soraftu refti mi wontiti fa jalastu mi jooɗi indal baaɓe ka takko dambugal ɗon fa ɓoltumi inni la akunanna bawwaba rasulillahi sallah sallam alyawma mi wonay gardien gardi kuuru nelaɗo allah on sallah sallam gardi dambugal ngal hannde mi wii ɗum fa ja aboubacry aroyi radiallahu anhu fa dafa al baba o konki dambugal ngal fa qultumi inni man hada ko moni fa qala wi aboubacry ko aboubacry fa qultumi inni ala rislika bon awa wonɗo hattuɗo legol summa dahabtu retti mi yeehi fa qultumi inni ya rasulallah hada aboubacry ko aboubacry ni nde yesta adin imo diisino fi natugol fa qala nelaɗo maki idan lahu yanammo yo naatu o bashiru weltinamo ay ko ɗum ɗo wonɗen ɗaɓɓude weltiniramo wonde no waɗa no mbil jannate aljanna nani yaw ko minnel ma ɗum fa aqbaltu mi fewtiti hatta qultu ha mi innani li abi bacry wonande abi bacry minni udkhul naatu wa rasulullahi awa nelaɗo allah sallah sallam yubashiru kahimo weltinirma bil jannati naatal aljanna fa dakhala aboubacry naati hatta jalasa ha o tooli an yamini nabi ka sengo ñaamo annabajo allah sallah sallam ma wondude makko fil uffi wondude ɓuffuwal ngal wadalla kankadi o jippiniri jilayhi koyɗe makko ɗen fil bihri ka koloru kama sona rasulullah sallah sallam wono nelaɗo allah o gerdino wa kashafa o ñori an sagahi belenji makko ɗi summa raja'tu refti mi hotiti ka dambugal yomi on gardi kor mi ayna wa jalastu mi jooɗi wa qad taraktu akhi tawi mi acci musidɗo on kadi yatawadda himo salli gaade wa yalhaquni on kadi ari hewtitila fa qultu mi wi in yuridillahu bi fulani si tawi allah hino faalana kaari yuridu akhahu ko faandi ɗon ko musidɗo makko on alego so tawi allah no faalana o nene goto an kañum kadi hayran moƴƴere ya'ti bihi kan kadi o aray ɗo kanko allah o addaymo ɗo si allah no faalana kaari miñan an moƴƴere allah addaymo ɗo fa ida insan tun tawi neɗɗo yuharrikul baba himo konka dambugal ngal fa qultu mini man hada ko mboni fa qala umar boni khattab fa qultu mini ala rislika a won ɗon thumma ji'tu refti mi ari taw ila rasulillahi kan ila allah sallallahu alaihi wasallam fa sallamtu alayhi mi hewrimo wa qultu mini nelaɗo hada umaru ko sayyidina umar ni yasta'dinu mo diisino fi natugol fa qala nelaɗo maki idallah yanammo wa bashirhu weltiniramo bil jannati natal aljanna fa ji'tu umar mi ari mi tawi sayyidina umar fa qultu mi inni adina ayananama udkhul naatu wa yubashiruka awa a weltinirima kadi rasulullah nelaɗo sallallahu alaihi wasallam bil jannati fa dakhala on kadi naati fa jalasa o tooli ma rasulillah fil ɓuffi ka ɓuffuwal ɗon an yasarihi ga e sengo nelaɗo waɗa laariji lay kanka ɗo jippini koyɗe makko ɗen fil bi'ri ka koloru thumma raja'atu refti mi rutti fa jalastu mi jooɗi fa qultumi inni kadi in yuridullahu bi fulanin hayran yani akhahu ko faandi ko musidɗo makko si allah no faalana kaari moƴƴere yatti bihi o addaymo fa ja insan neɗɗo goyi farrakal baba on kadi konki dambugal ngal fa qultu minni man hada ko moni fa qala usman bun affan fa qultu minni ala rislika a wonu ɗon wa ji'tu nabiyya mi ari kan nabaji allah sallallahu alaihi wasallam akhbartu mi humpitimo aw usmani konki fa qala nelaɗo maki idan lahu yanama wa bashiru weltinirama bil janna ma'a balwi wondude noon e jarrabuye tusibuhu ko heɓatamo kanko usmani ɗum ɗon ɓeydita fa ji'tu mi ari fa qultu min udkhul naatu wa yubashiruka rasulullah sallam nelaɗo allah hino weltinire bil janna ma a balwa kono ko wondude e jarrabuye tusibu kama no heɓe fa dakhala o naati fa wajada al uffa o tawi ɓuffu on kadi muli'a gomɗi heewi fa jalasa o jooɗi wijahahu mi yeeso maɓɓe min ashiqqil akhari e ngoya sengo to ɓe fewtodiri qala said bunil musayyibi oɗo wi fa awwaltuha mi firi ɗum ɗo wonde quburam ko qaburuji maɓɓe ɗinni mi mana nelaɗo surre ka hakkunde aboubacry surrire ka ñaamo oumar surrire ka nano kanko sayyidna usman o surre yeeso maɓɓe min mi firi ɗum muttafaqun alayh wa zada fi riwayati mo ɓeydi riwaya goo
wa amarani rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yamiri lam bi hifdil babi aynugol dambugal ngal wa fiha hino yimum anna usmana wonde usmana hina basharahu tumande o weltinirano ɗum tumande nelaɗo neluno mo ɗum o yettini e sayyidina usman hamidallah taala o yetti Allah summa qala defto wi allahul musta'an ko Allah woni wallinorteɗo ɓeno mari iman wona dowri taƴu reedu woni ko heɓi mo hiɓe fiɗande e mettuɗe fiiɗen ɗawɗo wigol mo wajjaha o fewtiti bi fatil wawi saabu ko wawa on waɗa kon poccal dow tasdidil jim e ko jimu on waɗa kon kiddal ay tawajjaha o fewtiti wa qawlu wigol bi'iri arisin ka koloru arisin huwa bi fatil hamza saabu ko hamza on waɗa kon poccal wa kasiri ra'i ko ra on waɗa kon poccal ley wa ba'da ino ɓawmum ya musannatun toɓɓaɗo toɓɓe ɗiɗi min tahatin hella ley sakinatun ko deƴundu legoy aw ko koloru deƴundu sakinatun summa sinun e afan kan min tahati hino sengole ɗon sakinatun e mase ɗiɗi summa sinun refti sin muhmalatun welsindaɗo mo toɓɓaka wawa ɗum masrufun ko yiila ɗum itta wa minhum e maɓɓe man mana sarfuhu on ɓen saliɓe waɗugol mo sarfu wa ɓuffo ko wiyete ɓuffo bi dammil qaf wa tasdidil fa wawa ɗum almabniyu ko maadi mahandi hawlal bi'ri takko kolorru ndu bimana kurlun no inne tun kurlun no wiye hurgohu ko wiyete ko ɓuffi ko jannguɗen kon e nder dal son no inne kurlun legol qawluhu wi'ugol mo ngol awa ala risil ka woni batte ma ɗon bi kasiri ra'i sabu ko ra on waɗa kon poccal ley alal mashhur e dow ko lolli kon wa qila wiyama bi fatiha no selli kadi kara on waɗe poccal dow ay urfuko ko ɗum woni daro ɗon wa nabi hurayrata ƴettama aba hurayrata radiallahu anhu qala wi kunna min laatike ɓuuɗan meɗen jooɗi hawla rasulillahi takkone laɗo sallah sallam wa maana aboubacrin wa omar radiallahu anhu hino wondi amen senna aboubacre senna omar fi nafarin e nder dental fa qama rasulullah sallam nelaɗo allah inni min bayni azhurina hakkude amen fa abta o neɓoyi alayna e amen wa khashina min huuli an yuɓuta fa'a nde o taƴete toon alegoy nde goɗɗum waɗatamo nde goy dunana ko worimi men o fasina men ɗenƴi moƴƴa fa ɓumna men immi fa kuntu mi laati awala man fasiya adiɗo maƴude fa harajtu mi yalti abtahi miɗo ɗaɓɓita rasulullah nelaɗon sallah sallam hatta ataytu ha mi ari ha itan e kuruwil lil ansar wonande ansariyankoɓe li bani najjar ko ngol ɗo gorol jeyi kuuro wiyetego ngol bani najjar fa durtu mi jindi bihi e kuuru on hal ajidu lahu tawsi mi heɓanay kuuru on baban dambugal ko mi naatira falam ajidi kono mi heɓali fa ida rabiu tawi ujaka oɗo wiyeteɗo rabiu yadhulu o naatiri fi jawfi ha'itin e nder reedu kuuru on min bi'irin immorde koloru kharijahu ka yaasi kuuru ka ɓaawo kuuru wa rabiu e afan na inde neɗɗo fa ida rabiun tawi ujaka tande yaajunde yadhulu hino naatiri fi jawfi ha'itin ka nder reedu kuuru on e nder looñodu kuuru on min bi'irin immorde koloru kharijahu ka ɓaawo kuuru war rabiu ko wiyete rabiu aljadwalu saghiru ko joolum tosukun fahtavastu mi malira mi gañi mi profiti fa dahaltu mi naatiri ɗon ala rasulillahi e dow nelaɗon sallah sallam fa qala abu hurayrata wi fa qultu mi wi'i naam ya rasulallah qala wi nelaɗo make ma shanuka kon ɗum fiyake ma qultum inni kuntu mi laatike bayna azhurina hakkunde amen toon fa qumta immiɗa kunta a laatike bayna azharina hakkunde amen meɗen jooɗi fa qumta immike fa abta'aka alayna ari a neeɓi a hootali men tawɗa men fa khashina min huli an toɓoto adunanande goɗɗum waɗata maga kuuri men menen fa fasina ko ɗum waɗi ha min hawti min maƴƴi fa kuntu mi laati awwal man fasi'a ɓen adiɓe maƴƴude ara fa ataytu hada alha'ita mi ari mi tawi o kuuru mi jindi fahtafaztu mi malira kama yahtafizzu sa'laba wano
malira noon o ɗo wiyeteɗo salaba wa haula innas tawa hino yimɓe hedditiɓɓe warayi ɓen kadi no ɓawanno arde fa qala nelaɗo jaabi ya aba hurayra wa atani na alayhi kanko nelaɗo on so o yonnini paɗe makko ɗen fa qala idhab yaadu bina alayya hatayni eɗe wondude ɗe paɗe an ɗo fa man laqita kala mo hawruɗa min wara'i hada al ha'it e ɓaawo o kuuru kala mo fottuɗa ka ɓaawo kuuru ɗo yashhadu tata mo seedeti an la ilaha illallah mustayqinan biha ta kadi mo huuli konngol ngol ta hino huuli konngol ngol qalbu ɓernde makko nden fa bashiru haray weltinirmo bil jannati aljanna allahu akbar ذكر الحديث وجانتي ديسام بتولي نو جوتي نو فو رواه مسلم هبي فيران دي ساتو الربيع كو يتي ربيع النهر الصغير كو تيان كنتو سكو كو يتي جولو هو الجدول كو وني جولو بفتح الجيم سبكو جيمون ودا كومبوتشال دو كما فسره ونوفير نون في الحديث كادي سدوتو وقوله كونغول ماكو يقول احتفظت مملا روي في اللام بالراء سبراء وبالزاي سبزاي فون سلي نونا احتفرت نونا احتفظت فون سلي ومعناه معناه بالزاي كزاي أي تضاممت متكي دوم مشوري دوم مبيجي دوم وتصاورت مي بيجي دوم حتى أمكنني ها نواني لن الدخول ناتقول وعن ابن شماع شتا قال حضرنا من تونو عمرو بن العاص ووتيكانكو في سياقة الموت ما يسقن دمايد عليه ومغير دمايد فبكى طويلا وجوت ولي عند جوتو وحول وجهه إلى الجدار ويلي يسمكم وفيه تلك جنبا فجعل وانت ابنه بيتمكن يقول يا أبتاه إيه بابا أما بشرك الله أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ناني لا دون بيتر ما نيني أما بشرك رسول الله بكذا وناني لا دون ويلتنير ما نيني وندانا الجنة on sai fa aqbala bi wajhihi o fewtintini yeso makko ngon hella ka hakku ndere hella ka yimɓe legoy fa qala inna afdala andu ko ɓuri teddude ma no iddu e ko konteten kon shahadatu e seeditagol an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah ko ɓuri teddude kon e ko konteten kon ko wi'ugol kalimatu shahada o inni min qad kuntu gomɗi mi laatike ala atba'in salasin e dow mulan e tati e dow alhaaliji tati faqad ra'aytuni gomɗi mi yi'i hoore an wa ma ahadun tawi ala hay e gooto ka hoore leydi ɗo ashadda bogodan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ɓurɗo monanade nelaaɗo ɓurɗo añude nelaaɗo ka hoore leydi ɗo minni ha hewtitila mi yi'i ɗum hoore an ñande goo tawi ala ɓurɗo añude nelaaɗo ka hoore leydi ɗo ha hewtitila ñande goo tawi ko noon mi wayi bon iwi ɗon ari alhaali goo wala ahabba ilayya tawi ala ko ɓura yiɗede kadi e junngo am min an akuna ha hewtinde mi laatoto ɗaɗi istamkantu gomɗi mi ñiiɓini min hu immorde ene laaɗo e wala ahabba ilayya tawi ala ko ɓura yiɗede e junngo an ala ko mi ɓuri yiɗude mi faale min an akuna dinde mi laato ɗaɗi istamkantu gomɗi mi ñiiɓi mi heɓi feere legoy min hu immorde makko ko ne laaɗo mi heɓi feere makko faqataltu mi warimo falaw muttu hara mi mayno ala tilkal haali e hoore on alhaali ɗon sir miɗo felliti lakuntu mi laatotono min ahli naari jeyaɗo yimɓe yiite kono Allah wallilanmi ma yaali ɗon falamma ja'ala Allahu al-islama ɓa Allah noon waɗi islamu naadi islamu fi kalbi ka ɓernde am ataytu nabiyya mi ari ha ka annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu mi inni nelaaɗo ubsutu fontu yaminaka jungo ma ñaama ngo fali ubayi aka mi ahoda e ma fa basata fontu yamina jungo makko ñaama ngon fa gabattu yadi mi tamiri jungo an ngon fa qala nelaaɗo maki malaka ya amr amru kon ɗum waɗi qultu mi inni arattu mi faala an ashtarita nde waɗantala sharti e hoore ko wonɗen ahodude kon qala nelaaɗo maki tashtaritu maada kon ɗum waɗanteɗa sharti qultu mi inni qala o inni
tastaritu maɗa kon ɗum sartinanteɗa qultu min an yugfara li ko nde mi yaafete bakkatuji an ɗi ko ya waɗanan sarti hoore ko wonɗen awdude ɗo ko sarti nel Allah yafotolam. qala nelaɗo maki ama alimta e a anda anna al islam no islam yahadima o muncay o helay ma kana kala bakkatuji laatinoɗi gabla o kadi islam wa anna al hijrata wonde no fergu ngun kadi tadamu ngu muncay ma kana kala boneji laatinoɗi gabla ko adingu wa anna al hajja e wonde hajju kadi yahadimo tawi ko hajju jaɓaɗu dey hara ko jawdi laaɓundi hajjira anni e laaɓuɗo yahadimo ngun kadi muncay ma kana kala bakkatu laatinoɗo gabla ko adi ɗum wama kana laataki ahadun hay e goto ahabba ilayya hari ɓuraɗo yiɗede e jungo an min rasulillahi ha hewtiti nelaɗo Allah wala ajalla ala ko ɓuri mawnude fi ayni ka gite amino ha yettimo kanko nelaɗo wama kuntu mi laataki utiqu miɗo taɗana miɗo wawi an amla ande mi hebbinta ayni gite an e minhu e makko ijlal allahu ka mawningol mo teddimo ɗimana mi daratamo ha mi haara walaw su'iltu haysi mi landama an asifa hunde mi sifotoma ma a taqtu none no mi wawiri noon la anni wallahi min a sikkay min lam akun mi laataki amla miɗo hebbina ayni yite ande minhu e makko bimana legoy mi darano nelaɗo ha mi ronka tawa hara gite am ɗen haarali e makko hakke ko tawata mi haarali mo simi seedi e makko joni goɗɗo lande kelan kono nelaɗo wayi tawa mi yejjiti kadi kono nelaɗo wayi hakke ko darugol nelaɗo ngol welatama ɗum ɗo ko alhaali ɗimmo mo wayno on andi o wi o wuuri e hoore alhaaliji tati alhaali ara noon o woli o gayni so o mayno e on ɗon harayno o borrama kanko tigi o inni la kuntu min halin naari mi jeeyete no yimɓe yiita joni ko alhaali ɗimmo on wonɗen e walaw muttu simi mayuno ala tilkal haali e hoore on alhaali ɗon fellitatano ɓay aljanna fellitantake kono lara jawtare miɗo tijjino moƴƴa noon an akkunande mi laattomin ahali jannati jeyaɗo yimɓe aljanna joni ni alhaaliji ɗiɗi joni ɗe natande alhaali tataɓo mo wuuri on e mum summa wullina refti noon joni min halfinama min lamminama islam yaaji heɓi doole ha kala min heeɓi laamu asiya piiji maaderi mi anda noon joni ma haali kon ɗon alhaali an fiya e nder ɗi si miɗo heeɓi ka miɗo heeɓi miɗo nunɗi ka miɗo ooñi miɗo bonni ka miɗo moƴƴini mi anda fa ida ana muttu si tawi woni min mi maayi fala tashabanni e haray wota wondu e an ye nayi hatun wullo o fesa wala naarun wona yeyte fa ida dafantumuni son surrilan fa sunnu alayya turaba hibbe mbo mulayndin e hoore an shannan e hibbugol summa qimu refti daro ɗon hawla qabri takko qabru an on seeɗa qabla ma tun haru jazurun embere ko ngeloba hirsete hutte gayne o yuɓusa mo sendela hamo ha tewu makko on ko ɗum kumtori o hatta astanisa bikum ha fiyo mi itto wula moɗon seeɗa wa anzura mi ndaara ma uraji u be kon ɗum ruttodata e muɗum kon ɗum mi ruttuda e muɗum ma uraji u kon ɗum mi ruttata bihi e muɗum kon ɗum mi jaaboto legoy rusulu rabbi nelaɓe jomumen ɓe ɗum ko malaikaɓe imminaɓe arɓe landitagol ɓen rawahu muslim ɗawlo wigol makko sunnu hibbe sakite ruya fillam bi shin sabu shin al mu'jamata toɓɓaɗon wal muhmalata e welsindaɗon no sella kadi sunnu ay subbuhu ko yuffe leydi ndi qalilan seeɗa qalila sabi mana warde seeɗa seeɗa rana hibbugol bakkugol wallahu subhanahu a'lam ko Allah mo senaye e laaɓal wodani on ɓuri andude musidɓe julɓe harayi hiɗen janngude deftere mettude fi marɗe harfeje koɗe ɗe laafirde wona gandal woodi awa ɗon andi kadi ko jemma wona warrede ngungure nden kadi harayno tiiɗi ndaygu wona ngu janngiride ngun kadi hiɗen andi lagine ka meɗen ɗo kono murandu wayiri donc arami ɗo gantino kala faljireji ko heɓɓi toon ande ko yiɗugol tout juste yo diina Allah kan awansu tamin kadi komin Abdoullahi Kala woni ko sabimbini koye mi darano diina Allah kan mi martina diina Allah kan miɗo wuuri mi martina kam miɗo maayi yomi jannumo mi yiidi mi jannamo mi yiidali
embere kum mi andi kum ko on anni mi wonni wona gandal kala farjireji kon ton ɗo tori on yaafuye nde tori on kadi yon ɗaɓɓanan yaafuye ka Allah kala moƴƴere ko woni toon weltane Allah subhanahu wa ta'ala du'ano ɗon lammin Abdoullahi kalam ɗo tori du'a fi amin e durriyan e julɓe jutiɓɓe wallahu a'ala wa a'lam.